تماشاوان و گهدارین رادیو آوون دما و خوش بند خلک کنوده یا برنامه روژاو آوون سلاوی من و سلاوین گروپا کار جبو و خلک همه پشتی وی نابری. تماشاوان و گهدارین رادیو آوون لسر رو پلامه یا فیسبوک و قنال یوتیوب تکیلیا دنافبرا روسیای و هزین کردی لروجاوای کردستانی بکوه دچن. جبور ناسکرنا وی مجاره ام به هفره لراپورا گو هفکاری ما آماده کرنه گهداری و تماشا بکن و پاشره ام وی مجاره به میوانی خوره دنگش بکن. دما کو روسیا درباسی ریا چارەسەریya krîza Sûriyayê bû bi erênî nêzîkî Kurdan bû û rê li ber avakirina herêma Xweser bo Kurdan negirt her wisa pesnê yepekê da got şerê terûrê dike. Rûsya têkiliyên xwe bi hêzên Kurdî yên Sûriyayê çi yên siyasî û çi yên leşkerî re xurt kir. Nixwasin piştî gonûnertiya rêveberiya Xweser a Demokratîk li Moskoyê hate vekirin. Hêzên parastina gel YPG û Rûsyayê rêkeftinek bo rewşa Efrînê li dar xistin û li hindek leşkerên Rûsyayê li Efrînê bicihbûn û hindek hevdîtin di navbera fermandarên YPG û yên Rûsyayê li bargeha Hemîmê çêbû. Li piştî êrişên artêşa Tirkiyeyê dagirker û grûpên İslamî yên girêdayî wê bi ser Efrînê da hemû hevrêziya li gel Rûsyayê hate birîn. Li gorî fermandarên Qesedê û Rûsyayê roleke neyînî bo çareserkirina krîza Sûriyayê dilîze û anha li herêma Dêrazorê têkiliyên bi Daişê re kiriye. تماشاوان و گهدارین رادیو آوون جاره کدین دما و خوش به ام به هفره بخیر هاتن آمیوانی خوب کن گولی استودیو مر حاضره روزنامه‌گر زانا عمر دما تا خوش به زانا ام باش سپاس بو زانا و گومر راپور جی تماشا و گهداری کر بریا گو اف آلوزی دست پی بکی یعنی روشا تکلیا دنبرا و روسا و کردین روجاوای کردستان چاوا یعنی بگو من هلوستا روسیا پشتی درباسوناوی دایرکت هندری سوریای بریاوی دما گو د نتوین یک بوی ده او بريارن هن او يدن لاليه درباري سوري دقرت لالي كده بشي درباسونه دي هندري سوريا دايركت ده او نرينا ويش هو بيشاروجا سوريا اي وك هريمه كفدرال ابيال راستي رازيبونا شالي هيزن كردافاتن باشر او ل امتن شبيرنا كنجي بشتي راغاندنا ريفبريا خوسر يكمين اوفيس راغاندني ريفبريا خوسر لجدر وهاد فكرن او جي لموسكو ابو الالي كيدنجي هفديتنن وهفريزيا وان دملي لشكري ده ام بيجن وك يبيجي بتري جارك فرمانداري گشتي يكني باراستنا گل سيبان حمو هم لحميميم هم جي دچو موسكوي و انجام وان هفديتنا ده او هفريزيا كده بتري جارك جروبين چافديرين ارتشا روسیای گل عفرین دمان و اف پری گلک جاران رید گرت لبرگو ترکیای ایریشی سر عفرینه بکه یعنی بگشتی دمکی ده هنکی دیار دو بوجی یعنی او مثلا که گو هزی ناونه توی بتایبت امریکا و روسیای ادی کتبون پیشبرگه که دو کیجان بهتر کار به تکلیه خو به هزن لشکری کرد خورتر بکه بلش خو یعنی او روشا خوش او تکلیه خوش وقتانی زمانجی یعنی روسیا بگاون گل کی اینی بر به یعنی هزن کردی روجاوای کردستانی هات دیگلو یعنی چما اف آلوزی هان کنگی دست بیکر یعنی او تکلیات ناف کردا و یپگی یعنی هزن سیاسی و دیپلماسی ملی دیپلماسی شما يعني آلوزی کنگی دست بیک يعني شخوا ام اف آلوزی ده ایریشال ترکیه السر عفرینه دماغو ارتشا ترکیه عفرینه داگر کر و دمی بگومان يعني فيا تكزگو ترکیه نکاریبو او چوبا عفرینه نکاریبو عزمان عفرینه شبو بالافرین فکری بن هگ روسیه ریو نکرا يعني في كير وهزوي هات نفكشاندن ادي دوياد جبرگو لالي روجلات و روجاوای چمه فراته هاتومون دابشکرین دنابرا هر دو هیزن مزن هندری سوریا امریکا و روسیا و عفرین جی وک تناسکرین گو دفره کی دبن پاراستنا روسیا دبو لی دوی او بویر او هلوستا روسیا جی عفرینه بو جهه آلوزیه که پرمزن و هدی دیار دبی کردر دبی. بله زانه شو یعنی گلک فرماندارین قصدی جانی زمان یعنی داخفتنی خود گوتن گو روسیا بازرگانی یعنی به دوزا کردی کرد نخواستم دندری عفرینه ده وک خیانتی وان داناس کردن یعنی روسیه یعنی خیانت هم کد بین تری کفتن دناوان هبون یان تنی دراغاندنه تی گوتن وسا.
لا يعني ده فرماندار گشتی يبقى بدري جارك هات راجهادنجو او الحميميم هم لموسكو وهفديتن نوان ده يعني حتى جهات درجه جو فرماندارين برمزنيين روسياي هاتن حتى بربقام شلوفه يعني هاتن حتى جو سردانا جهن هالبجارتن شارداريان دقام شلو ذكرن يعني وك ارينيكي وك ناميكي جبو اريكرينا في بروجايا جو تشيدبه وهمش بتايبتش بو عفرينه جيشتبون ريكفتنكي جو عزمان عفرينه آلیه روسا و پاراستن لی بازرگانیا گو هات کردن وک فرماندارین یپکی و یاد بیجن گو عفرینه بو قربانیا غوطا جبرگو روسیای دخست غوطا و نافچه شامی کنترل بکه و دمی آلیکاریا ترکیه دوی آلی دخست و جبو ویجی عفرینه هات فروتن جبو تی گوتن بازرگانی و تی گوتن خیانت جبرگو وک دولته که اف قاسم زند هز پیش دولتین نتوین یک بوی گو انجمانا اولیکاریه دنه ریزگرتن لوی امزای خونی ریکفتنی بیا پگیر نکر بله اشخوا آنا جی یعنی او آلیگرین روسیایی اگو پیشگیری دوان هندری سوری ده چه رژیم بن چه ملیسین گریدای ایرانی یعنی ملیسین دن بن اشخوا دشوا راگهاندنا دست بکرنا باگرا جزیره جنوب یعنی ایریشی هزین قصده کرین امکارم بیجن اف نشانا گو ایدی روسیا شرکی دریا آلیگرین خورد دجی کردان و یعنی حوالبندین وان ای کوالسیونا نافنتوی دکن يعني بيجوا انها روش بر زحمته يعني الملكي شهباي جو الملتي عفرين يزيك تستحضر كاس الوره الاليكي دن شغاري فبريا عفرين جهاتي شهباي وكريف نورتياوي سياسي الاليكي دن اوبراسيونا باغرا جزيره برياغو دسبي بكي هيزن ريجيمي واليغرين وي ايريش انين سر دفرين جود جير كنترولا قصديد يعني اب هاجر نشانك هبه بيجومان او هيزن ميليشن ريجيمي وريجيم بإذن روسا نبا ورقوي كمي درباس بكن بيجو ما شعبي خو يا شعبي خوشي قرتي يا حتى جو فرمانك دايركت جوي اف ايرشوي وهجر اف راس بهجر فرمانك دايركت جاليه به افتي واتها جو ايدي درباسي قناخك نهد بن جو دباجو يعني الوزي كرتر به وش الوزي درباسي قناغه شر دايركت به بله زانا سبروجا في الوزي كوفي هي تكليات روسا و هيزن كردي بكوفتج يعني از باورم از دبیجم روسیای وقت دولته که جو افقاسی دستوی دهندری سوریای دهی و هر وها دکار حتی راده که پرمزن فشار رژیم سوریای بکه بر بکاینا چارک سیاسی و لآلیکی دن ناکوکین ایرانی بجواکا نافنه تویر و ایرانی رجبو مسئلوی ناوکی لآلیکی دن اف حمو جم دولتين برمزن ايدي تفيتزا يعني روسيا بفيرنجي تفكر جو قالوا ايراني وريجيم بالي خد بيتربينه يان كرداب علي خد بيتربينه يان تركان شخوري كفتنين وهفتيتنين سيكوشي نافرا ايران وتركيا وروسيا ده ديار دبي وديار جو روسيا وي بريارا خستن دي از بيجم ويروش بر الوستر به بلی زانا بری گو ام برنامه بداوی بکم راستی پرسک هبو متخصص اشته بکم شخوی داوی فرماندارین قصدی آنی زمان گو یعنی دما داوی روسیای یعنی هودیتن لگل یان تکلی لگل فرمانداریان چنگداری داعش لهریما دیرا زوری کلین ابتی چوا دی چما روسیا آنا بری خدای داعش يعني فرمانداري انضامي فرمانداريا قشتية قصدي فرماندار حسن قامشلو او آگاهی دا دنگ امریکا و تید تکسکر گو لگوری آگاهی دستی قصدیده گو هفدیتن نافبرا داعشی فن رایدارن داعشی سرکیشن داعشی و همجی روسات چیبویه شخو پاشر ایریشا باگراج ایریشا رژیمو حوالبنده چیبو يعني دباگو افحردو مجار حتى راده كي برخورد قبل هفدو جري دايبن ليه افتي شواته يعني اف اسباورم جو وي آلوزیا گو روسیاوی بکوی نتنی بکرداره وی تکوی سبروجاوی تکلیده روسا جاره کدن تخیل پیشیا آلوزیا که الهمبر جواکا نابنه تیوب تایبت امریکایی جی گو کوالسیون نابنه تیوب گو بتری شیز دولتی ایدی هول جدن داعش تک ببن نها هن هفدیتن چه دبن نابرا داعش و روسا ده گو جبو داعش جنوب دباگو خرد ببن دباگو پروژه ایگو امریکا و هوابنده وین قصدی یپگی آستنگ بکه یعنی از باورم و هم جواکا نافنتوی هم کوالسیون نافنتوی هم جی هزین عسکری سیاسی کرد و تکلاوان و روسا و پیشروجی ده
و gelekî aloz bibe û yek ji wan sedemên gobihê li ev alozî kurtir bibe dibe got di rojên bê di derkevin yani li gorî operasyona bagera Cezîrê ka heta kişan derecê têkilî navbera Rûsya û Daişê heye. بله روزنامه‌گر زانا عمر گلک سپاس رو بجداری برنامه سپاس ما خوش. تماشاوان و گهدارین رادیو آوون ام گهشتن داویا خلق خو یا وی هفته یا برنامه یا روزه آوون مد میوانی خوره روزنامه‌گر زانا عمر سه روزا تکیلیا روسا به هزین کردی روزاوای کردستانی گنگ شکر حتانی خلق کدن هون بمینن خیر و خوشیه ده